Restaurante schmeckt's immer wie beim guten Italiener. Egal, wo man ist. Restaurante schmeckt immer wie beim Italiener. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre una amabile, leggiadro viso, il pianto il riso e menzognero. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento di pensiero.